Pozdrav za sve gledaoce YouTube kanala Električar 1. U današnjem videu govorit ću o namotavanju električnih mašina. Ovdje ispred nalazi se jedan trofazni asinhroni motor i ako bi ga sada rasturili, vidjeli bi bakarne namotaje koji su montirani u njegovim žlebovima. I zamislite da nacrtamo sada njegovu šemu, odnosno dijagram namotavanja, a to radimo narednih 50 godina. Svakako nastalo bi jedno jako vredno delo globalno gledano. I evo, posle 50 godina praktičnog i teoretskog rada gospodina Zorana Jevđića nastalo je kapitalno delo namotavanje električnih mašina na lak način. To kapitalno delo ima i svoje dimenzije. Dakle, širina 25 cm, visina 33 i debljina 7 cm. I sada da vidimo koliko je naša knjiga teška. Evo, tačno 6 kg. Zoran Jevđić, elektrotehničar, inženjer, konstruktor i akademik Srpske kraljevske akademije inovacionih nauka, podelio je u knjizi Teorija namotavanja električnih mašina na lak način svoje iskustvo stečeno tokom 50-godišnjeg rada na remontu raznovrsnih mašina. Vođen motivom da pojednostavi složenu problematiku remontovanja mašina, autor je detaljno obradio preko 1000 šema koje su ručno crtane u kružnom obliku u 3 boje, dajući pregledna uputstva za izradu namotaja. Obrađene su trofazne mašine sa različitom kombinacijom broja polova i broja žlebova, kao i višebrzinski polno preklopivi namotaj. Imajući u vidu broj šema, autor je obuhvatio sve moguće kombinacije koje se sreću u svakodnevnoj praksi, čak i više od toga. Na taj način knjiga se može koristiti kao čitljivo uputstvo za servisiranje elektromotora, ali i za razumevanje izrade i povezivanje različitih vrsta namotaja, počevši od najjednostavnijih pa do najsloženijih. Zahvaljujući svom bogatom iskustvu, autor je u ovoj knjizi prikazao i svoje šeme namotavanja koje su jedinstvene u svetu. Uz pomoć ovih šema znatno se skraćuje vreme namotavanja, povećava produktivnost i ujedno štedi na materijalu. Ovo će biti prikazano u prelistavanju knjige. I evo sada krećemo sa prelistavanjem naše knjige. Evo ga sadržaj. Šeme su poređane po polovima motora i obratite pažnju. Na prvoj strani sve su dvopolni motori sa određenim brojem žlebova, odnosno utora. Dakle, prvi je dvopolni sa 6 žlebova i ukupno za takav motor imamo 2 šeme i nalaze se na prvoj strani. I tako redom. Na primjer, 2 pola, 45 žlebova, za takav motor imamo 1 šemu u ovoj knjizi i nalazi se na 164. strani. Tako je urađen sadržaj ove knjige. I na ukupno 1100 strana imamo oko 1000 različitih šema. Evo krećemo od najjednostavnijeg dvopolnog motora sa 6 žlebova, odnosno 6 utora. Evo je prva kružna šema. Ono što želim da napomenem, to je da su sve ove šeme koje vidite u knjizi rađene ručno, dakle uz pomoć šestara i lenjira. I druga šema za isti motor. Idemo dalje, dvopolni motor sa 9 žlebova. 1 šema samo, dvopolni motor sa 12 utora, odnosno 12 žlebova. Evo vidimo šemu. Drugu šemu. Sve, dakle, različite šeme za dvopolni motor sa 12 utora. Evo, obratite pažnju, jako zanimljivo rješenje. Dakle,
sve isti motor, dvopolni sa 12 žlebova. Da bi prelistali kompletan ovaj sadržaj, bilo bi nam neophodno jako mnogo vremena, ne baš 50 godina koliko je trebalo autoru da sredi sve ove šeme i nacrta. Zato predlažem da pregledamo neke najkarakterističnije, najzanimljivije i najneverovatnije, ako mogu tako da kažem. Evo, na primjer, verovali ili ne, ovdje je predstavljen elektromotor monofazni, bez pomoćnog namotaja i bez kondenzatora, dakle samo glavni namotaj. Karakterističan primjer gdje je skraćeno vrijeme izrade i znatna ušteda materijala. Teorija namotavanja električnih mašina kaže da je potrebno najmanje 2 žleba po polu, a da može da bude drugačije pokazano je u ovoj knjizi, u što nisu verovali čak ni mnogi profesori univerziteta, ali da to izuzetno dobro radi, pokazano je u ovoj knjizi i praktično dokazano. Kao primjer, pogledat ćemo šemu namotavanja motora sa 18 žlebova i 10 polova. Idemo u sadržaj. Dakle, tražimo 18 žlebova, 10 polova, dakle 10 polova, 18 utora, odnosno žlebova, i na 710. strani naći ćemo šemu. I evo ovdje vidimo baš tu šemu o kojoj pričamo, dakle 10 polova, 18 utora, odnosno žlebova. I evo ovdje na desnoj strani vidimo jako zanimljiv namotaj dvopolnog motora sa 48 žlebova. Slika prikazuje sva 3 namotaja, ali bez međusobnih veza. Ova slika ovdje prikazuje jednu fazu. Sljedeća slika prikazuje prvu i drugu fazu. Ovdje imamo drugu i treću fazu. I ovdje kompletno namotan motor sa svim potrebnim vezama. Za proveru ispravnosti posle namotavanja elektromotora najmerodavnija metoda je merenje struje praznog hoda motora. Ovdje u ovoj tabeli imate u levoj koloni snagu elektromotora, broj polova i ovdje su date struje. Tako, na primjer, za elektromotor snage 1,1 kW sa 2 pola struja praznog hoda treba da bude 1,4 ampera. I tako za sve motore dato u tabeli do snage 200 kW. U ovoj tabeli predstavljene su nazivne struje, struje praznog hoda i sinhrone brzine elektromotora snage od 0,25 kW do 200 kW. I evo ovdje sada vidimo tabelu koja je jako korisna za konstruktore električnih mašina. Još jednom želim da napomenem da su sve ove šeme ovdje crtane ručno uz pomoć šestara i lenjira, a ako neko od vas ima neko softversko rješenje, neka se obrati autoru ove knjige. Sasvim sam siguran da će ova knjiga biti korisna ne samo tehničarima i majstorima praktičarima, već i svim ljudima koji se bave bilo na koji način namotavanjem električnih mašina. Sve svoje komentare, pitanja, predloge možete uputiti autoru ove knjige, čije podatke možete naći u opisu ispod ovog videa. Hvala što ste gledali ovaj video, podelite ga vašim prijateljima i do narednog klipa mnogo vas pozdravljam.